Ramgo humhal tu Paul Chen Khatin National Green Tribunal la Greater Nicobar Thiarkar ti changluna tur Great Nicobar Holistic Development Project an khin na chunol ani NGT Chairperson Justice Prakash Srivastava ka ishwaya Special Bench chuan Great Nicobar Holistic Development Project khin na thubuai zongzong atnola Andaman tuipuya Greater Nicobar Thiarkar chimto pamason na na tho tur hi khovet insum don to na kalkong poimo Strait of Malacca nai taka ani awangin India tan ram insum don ton na atanga ram ven himna le thil danga ta na poimo strategic importance nei ani thule Indian Ocean India thil ti theina le ven himna ngong thei thil ani thuan soya hema son na thona ta na kumsang ni somni pania environmental clearance pek to khan ramngole nungcha ti chereu na laka aven him tok tur thu soin he malak na chungchang zir chiang tu high power committee po in mason na na thona mun tur hi tuipui kam daidar phallo huam chin pon lam ani ti an fin fia to ti an soi Great Nicobar Holistic Development Project hi Nicobar Thiarkar zinga lian be Greater Nicobar Thiarkar zawsong te a za asom pariat vel chimlam kilometer za somru paruk bial chunga cheng vaibel chesing ria chuang senga mason na rural din na turani a Galathia Bay Singapore El Patura ngai longchol mun lian International Container Transshipment Port din na turte sipaile civil mi te in man trom tur tho theina trum mun changtlung tak din na le khopui Thar Greenfield City din na baka gas le ni zung chakna mga kol phetha siam chuan mun pui din na te tela hemiatan kilometer za som thum bial chung ramgowan a thingkung makta duai khat chuang ki atul dona heti rual hian heti lai mun chawa mu tur om Galathia Bay cheng sumsi chikhat leatherback sea turtle sava chikhat Nicobar megapod le zong chikhat Nicobar macaque le coral reef din munti der thon hlauna le champagne le Nicobar tribal te chen munani awangte lin hing le tsunami hluarna mun seismic zone 5 huam chunga ani awanga chiana thleng theiwangin he masona na thona tur hian dodal atok na sahlea heti rual hian boruak tuile nungcha kai hnoya National Green Tribunal nena environmental clearance thu buai ten nol ni to ma se ramngo ti chereu na tura forest clearance pek chungchanga Kolkata High Court ta thu buai thelu ani a forest clearance hi stage near thenni in stage ni na hi pek chwa alani lo awangin he mason na rural din na tura thingki phalna hi anla mulova Forest Rights Act noya hetilai muna chengtele Sarkar in Karti film ma a forest clearance stage khatna pek chwa lo ni to boka wangin he thu buai hi chin film mai thei ani mel lawani Prime Minister Narendra Modi le Spain Prime Minister Pedro Sanchez ten voin kha New Delhi ram panhi thoduna chungchang an soidon New Delhi AI lama in to khom lian India AI Impact Summit 2026 chim tura local Spain Minister le Prime Minister Narendra Modi te hian ram panhi thodun na India Spain Dual Year of Culture Tourism and AI chungchang ba ka India in dual chungaral thuam thlo theina le longsiam chuak turama alak na chungchang te soiduna naktu khem France President Emmanuel Macron tenen tech company lian ho tu tenen truthcom CEO roundtable an kai shwai don ani tun lai thiam na AI lama into khom lian khovel chim lam ramanga masak bera hian darkar somni pali chungin AI man chin tok she turin zer line wai ni le singa chuang anin tiama hei hi Guinness World Record chin chiana darkar somni pali chunga a hu hova intiam pledge tam berdin mun a hau phadon ni soi ani heti mek lai hian noida a Galgoshes University chu anmani kutchuak anga China robot siam chwa awangin social media lama boruak an luan ne hlea video theder pakhata chuan he University Assistant Professor Niha Singh inti chuan robot ke palinei Orion ti ming anwa chu Galgoshes University Center of Excellence kutchuak ani thule AI ti masona atan an university chuan cheng vaibel che zathum somnga anwa man thua soya hetiang lam ngai ventu te chuan he robot ke palinei hi China kutchuak Unite go to cheng noi hi le sing thum man ani ti an she chuak ngal thuaya social media platform shanga dem le diriam tok ngalin voin khan he global summit ngana mun Bharat mandapa machanga in saseng to Russia tir an ni to ni soenia Galgoshes University chuan he robot hi an kutchuak anga an chalo thule AI zena man ru atan man mai chau ani thu an soi thungani Election Commission in Kumina State so ma arwala Rajya Sabha in Thampui Huai Hot ani tur thua puang
voina election commission in thu chua asiama kum khaddana ahlom in thlan pui huai hot chin biennial election satan ro manna puang zara heta hian Maharashtra atangin MP pasari Tamil Nadu atangin paruk Bihar atangin panga West Bengal panga Odisha Pali Assam Pathum Chhattisgarh Haryana le Telangana MP patni cheule Himachal Pradesh atangin MP pakhat anzawain MP somthum pasari thlan anni donani in thlan huai hotna atan hian tun thani somni paruka shiatina ti chwa ani dona thlathar ninga thleng nomination thelu theini in atuk ni rukatangin in thlan chu tu te nomination hi endik anianga in hnuk dok tu te tan ni kwa thleng hun hon ani dona March ni som paruk jingdar ko atanga vote thak chani in laidar lia kharani anga darnga atangin vote hi chiar ngal tura ruwa manani March tha a Rajya Sabha MP in thlan pui huai hotna tur bial te hi NCP SP shwai tu Sharad Pawar bial te JDU shwai tu Rajya Sabha Deputy Chairman Nilaini Harivansh Narayan Singh bialte Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi le Trinamool Congress MP Saket Gokhale de Baka MP Langsar enge mozat bial vonlai ani awangin mipui ngai ven ahlo ngal le ani kumsani somni pathum Karnataka State in Thlampui Vok Veta BJP Timwal Phona Chungchanga Rahul Gandhi Chief Minister Siddaramaiah le Deputy Chief Minister DK Shivakumar telaka BJP in defamation thubuai an thelu chu High Court in atitop kumsani somni pathum Karnataka State in Thanpuya Khan Chanchin Buchen khata BJP kaishwai sarkar erukna corruption rate card chu fakna huanga ti chuania he corruption rate card ta hian mason na tho namule na thona mun son na BJP kaishwai sarkar chu za somdi zel manchang aya pu ania hemi chungchanga hian Karnataka BJP chuan an party shwai tu SK Shava Prasad mingin Rahul Gandhi Chief Minister Siddaramaiah le Deputy Chief Minister DK Shivakumar laka inti mual phona defamation thubuai athelu tani nimina Karnataka High Court ta he thubuai ngai tu Justice S Sunil Dud Yadav chuan he thubuai a hian Congress shwai tu Rahul Gandhi hi ain nam noi ngai ti fin fiana mu mal aum lo thu soya chanchin bua until chwa hi sarkar ti mual phona lamain faksel na ani mel ma zok awangle sarkar pu na chu party mal khin tu ni lovin sarkarin akhin tur ani awangte heti la hian Rahul Gandhi hi MP atanga chol tir lailok ani lai ani awangle Karnataka Congress a ni na le chanvo pakhatma ani lo awangin he thu buai nu lu thei ani lo awangin Rahul Gandhi laka he thu buai kaltlang pui chu thu nei na pela chet na ani dona wangin ti top ani thu soi he thu buai thil ti swal tu podang Karnataka Pradesh Congress Committee Chief Minister Siddaramaiah le Deputy Chief Minister DK Shivakumar te ero anla fi hlim velova Nicobar court in thu buai chui zui lo tura thu pek nuwa thu buai hi ngai tua zui alani le lawani nuclear policy chungchanga US ne na indorna Iran in inrem na thu thlung ruang am an pom ti apuang nizana thuthar thedar tu te akomna Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Oman kai shwaina hnuai US ne na inbiak na kalmeka nimina Switzerland khopui Geneva a indor ram pani palai te chuan inrem na thuthlung ruang am tlang pui an pom te asoya inbiak to na ai zongin nimina inbiak na hi a hlok thak thu asoi rualin ram pani te tan inrem nge na ani lo thu le inbiak na chhun zom dan tur tlang pui chau alani thu asoya ram pani te hian indor na zofel thuai du ma se thil chin fel ngai atama wangin inbiak na hian hun ala du deu arin thu asoi heti mek la hian Strait of Hormuz sa Iran hian Russia le China tenen tuipuya Indonun chan anzir hodon ne soini a nimina Switzerland US palai tenen anin biak chung khan Iran sipai ten Indonun chan anzira wang hian hunrei vaklo chung chu Strait of Hormuz hi khar aloni to a Iran chenom Oman atanga hlavak lova US Indo longlian USS Abraham Lincoln chop sareng chungin US in West Asia lampana Indo longlian dang USS Gerald R. Ford atirlu bel awangin Strait of Hormuz boruak hi aso sang le mekani UK Prime Minister Keir Starmer ran social media mang thei chin kumbi thlia turin malak mekani thuasoi nizana London khopui chimthlang lama St Mary's biak in atlona UK Prime Minister hian social media mang thei chin kumbi thlia chu kumsom parukani tur thule hemiatan hian chaktaka malak mekani thuasoya tunlai thiam na sang zel mila dan siam thata tul thu soin UK chu midang zui tu ni lovin hmashwai tu ni zel atum thuasoi UK Prime Minister Keir Starmer chuan he dan thar hnuaya hian eng social media platform ma ngai na thiam ani lo tur thu soya
heng social media mangtu te chau hi thunun tur ni lovin social media platform in ruam mandan thlenga zui ani don ti soin top chin nei lova thil en theina infinite scrolling te muruala langhal thei autoplay le heng social media platform ten amang tu te kai shuai tura algorithm an duan dan thlenga thunun ani tur thu soi UK Prime Minister Keir Starmer chuan he dan thar hian dan thar duan dan pa ngai anga parliament a putlua hun rei tak a olo na turin Henry VIII powers anti dan thar kalpui dan kalphung che khat mangen children's well-being and school bill omsa noya bung pakhat anga ze tel ani don ti soya heti rual hian Thathar atang hian thathum chung o tur zir chiana kalpui tan ani tur thu soin social media man khapna in ngong thalo ani theidana tanga no pangten zirna le chanchin thar kai noya ta na social media an man dan zir chian ani tur thu soya he dan thar mang tura in puwa cha na te hian kum a o lo tur thu le thla tle ma zong chung chau a o tur thu soi Japan in than chat huai hota Liberal Democratic Party in chiang takat ne na an chan nu in vo in khan sanei te kai chi chu atum ni na tam Prime Minister tan lak lu ani nikum October tha Prime Minister ni tura lak lu ani nuwa sanei te kai chi hian mi pui thlop hlo thokatin langma se House Patnia akai shuai party le an thopui te majority an nei lo awangin malak na thuan op thei pumpel na turin January tha khan sarkar ding lai chiata in than pui huai hot ani tur thu puanga tun thani ria te in than pui huai hota Liberal Democratic Party le an thopui Japan Innovation Party te chuan seat zali somruk panga atangin se zathum somnga pani lai an hau pha a Liberal Democratic Party chu party mal khaya seat la nember ni bokin seat zathum som paruk an la a an party chanchina in thanpui an che that ber tum ani hialani voin khan sanai ta ka chi hian cabinet atanga the lut masaphotin House of Representative le House of Councillors sa Prime Minister Tharatan thanplin veve ani a hemi nu hian Imperial Palace sa Emperor Naruhito an alonem ngetani sanai ta ka chi hian sarkar ma sa minister atan arwat dekha arwat non leveka tundin muna budget Japanese yen trillion za somni pani point pathum US dollar tluk le ding on za sari somre pathum hu pastor le US ne na tho dun na siam thatchu ma chopoi mo ma sa ani dona budget thara hian ele ina chhia za apariat lak mek ti top na te ral thuam le ram ven him na kai hnoi sum sen ti pun na te tunlai thiam na kai hnoi semiconductor siam chhuati pun na le AI ti ma son na lam thur bing ani dona ni UN Noi Mithiam ten Epstein files in nam noi te chu khovel huwa pa in zar phar an nia wangin miswal wal pol organized criminal organization anga ngai thai ani thole poi khoina thleng te hi mishing chunga hleilen na crimes against humanity anga thu boy siam thai ani thon soi United Nations Human Rights Council noya UN special reporter Riem Al-Salim kai shwaya Epstein files zir chiang tu pol chuan kumting lo no chizor na le pong swal na kai noya Jeffrey Epstein thu boy le ka poimo thalak le video tlang zar to chin atangin heng poi khoina rap thak in ngai sak na le sal anga in shal na le pong swal na ro wa tak tak thlenga khovel mun sang sang atanga mithil ti thei in nam noi in thurwal antama wangin poi khoina rap thak tak taka shemna an pum pel mai a hlom hle ten soya Epstein files sa heng poi khoina tarlan te hi International Criminal Law noya mishing chunga hleilen na atlin theya wangin rambil le khovel huap court te chu dananga chung thu ngai tua turin an nge na ni UN mithiam te chuan poi khoi tu te ming thup ani laya poi khoi na tuar tu te impuan na le ni na thup om lova puan zar ani chu heng poi khoi na tuar tu te ril ru ti she om non tum na an ngai thuan soya kha le chen hun rei tak chung poi khoi na lian tham tak thlenga intelligence emo dane thu pe keng ko tu te emo atanga chuina le malak na omli alo chu chui chian tham ani thon soya Epstein files kal sana thil dang boy pui rut na reng reng chu nol tur le he thila tu te emot na atanga ban ringot chuan poi khoi na aru zo lo wangin dananga mala turin khovel ram te an nge na mala tran me kan om chulom oman ti thu le dan chunga leng thei khopa hausa le thil ti thei an om lo wangin heng poi khoi tu te hi shem nge an ni tur thuan soi khati jong ka chanchin thar kam puan thei te chu hani